Nasional kam betung na provide sila ladan long lele dawa bayi bro lejang muat nak jala ka jomhi nama insuk panikram insuk panitai insuk panitir nam tak hakam ya jom kini ka isu beran kani ka jala ni Hadin shisngi ka jinge khi jo kinong 13 ngi ka skul ba nehu halor ka jingdawa ne kinong peniat ya kini ka skul ba bagi dei bantung kam no kloi kinong 13 ngi kibara 3 minit halaki kam la bon senam menta hakani ka office menta ka sngi ka artrik ujeliu ar poar na kalian ka kunhun ki samla puli kini ka skul ba ru kilami ba ha campus ban pensngoi ki jingdawa jungki ki ba pentup nadu bantung briu hakipo sebalat hakani ka skul ba pan penbiang ki jakasa mi ki hostel jo ki samla puli ki pengkhana ki jakashet ka jing bombiang ka wifi bat kiwe Jadi kami penolong ini ke Nihu Student Union Manimi Krui Bengkat ke Samla Puli juga sekolah Pak Nihu Hang ni Akamat ke office Jom Vice Chancellor Kedau kelong ba Porok syekata Nakapor syekapor Abadai berki issues Jom ke Samla Puli ke sekolah Pak Nihu Ngelaju pak Ngelaju kerpat Dan ngelaju dawaru Rela kata Lakatu kenepor Aduk mata Ini Kempat urlang di Laparo Setiba per konsol kirti per Laparo kamu menram suruh visi Ndrai angkawe isu iklan patiau kidan sibun kimat bani nakani student senior dawa kimat vice chancellor kimat keputusan dalam batungna vacancies maka deh teaching ni non teaching staff mar kene kata shisha ya kesama beli ini dapat sekolah ba ni ada jingbom dan kai jingbom dan non teaching staff ban yarap ada jintan kam juga ni man kapar ni juan kudu yo vice chancellor umjudan udan sisen nang arsen ke sitiau par aba udan ro labun kam nak sekali jabatan baruan kan di nasional kam betung na provide sila ladan long lele dawa bayi bro lejang muat nak jala ka jomhi nama insuk panikram insuk panitai insuk panitir nam tak hakam ya jom kini ka isu beran kani ka jala ni abre ka hostel kumba kala yo snow mana ba bon lagi jibian di lasniulut hostel juni belum ekspansi di sama play mau kita lanjut bisa tangan tinggi kita lagi dong itu kala dan alat yang baru sama play marwani baru sama play dan kam kami lakukan kam na ban orang lagi maintenance mereka repair work habis ki electrical appliances habis ki plumbing work habis ki om lu karang saw kalau meneliti UBC ada tuan visit apa hostel sekali karang juga marka om kalau saw abri kau buat wifi connectivity itu pakai network yang dia post terbang ni kamu biarkan demi itu sama pilih tidak kamu hai kan network connectivity nomor ba यहाँ पर lagi project beper यहाँ पर lagi thesis beper itu wifi lu kamu ada di ini juga wajib kalau kemudian no itu wifi mana lagi hostel mana ya mana lagi kamu kelas tenang ba ni pun bisa pilih bilang lela man le itu juga kamu dulu abri pakai UPSC coaching kami di examination beker untuk Central India. Orang yang ujar bekerja di universiti, JNU University mah itu sudah simpan kinong pasaya sakias. Hina niu lakat tapo senam padan tang wero balai mar hi yo ya ka coaching pos ko ba niu. Di abri berki bosses itip baka niu ni berkuai dan kembar sana janur sama play laki bos udah pakai way play kumno anla ban imbiang di sama play ba sa mama ki stels rei aki jakalo per ini hamang ba shilang di ajing sepat beroki studensi beroki sama play ki apso di batai bos rei ombro ki boyo sing bos marko bos ilo ki kim but ni become tentang hire no di proses kembali approve dengan duk tentang impak indak saja tentang iPod hero atau mungkin hire no itu buat sama
Abdai berkasihan face jom School of Technology. Kita lajar arko senam. Iklam i tang sidak. Ni tang si senjam batan nihu kala syem. Andrai abang ipai ke first face. Kapto. Nila rasni situ, nila berkam nak, dan pelina, dan ni sedang nak, ya ki judul kam, dan pilihan nak ikasikan face, kata kata bentuk, kata civil engineering, mechanical engineering, chemical engineering, mining engineering, rural engineering, buat kue deh. Ni sudah kam nak, buat ladang itu, ba omla, konsep tak nak betam tahi, mereka paperwork, jadi sedang nak, benar-benar tahu senang, abdi ikasikan face School of Technology. Ya pada medical facilities. Ini kita arti ambulans. Ambulans dah syam dari pusat jauh. Kita kam susu ambulans. Dan meneni kadang terjunjai hak atau apa sebentai. Ambulans ni kepada apa ni hui? Kaba simpor hatu argenta banpoi. Nani hu apa hostel ni hu simpor argenta. Kita kam 24-hour active ambulance services. Dan kita kamro ke 24-hour health center. Maka health center kita tangan sini. Dan kita tambahkan pli atau tan warban dan tambah atau tujuh hostel selesai. Cuma kita besar hostel lu dan kita hajar lu. Dan kita tambah health center pli atau benta. Sekoiro mentah for apa di student sengai kita sim dawai. Kita pacikap tujuan dawai. Saya tengah slip aktif nabar. Di paling siu pada dawai medical. Abang ngilas siu, jadi penting yang ngiro abdi dawai.